Iwe fokun pan kapungani nukkidan ne ran ngani meni sinton 50 tickets nore nukkidan atwe Paiple Apasa live program iwe mamarat si botolong rate kiri-kirin fanson iwe ye nete host Uncle Alex iwe sipwe pute makum yatek saya tekri soko tren era ni kina iwati ngora ma feyet me tumun ewen tinatongen mi fer ngini mongen mi fer po mani program na ran ikire ya tingor dan sises amen iwe sipwe poputeat tolonat ewen kirikinan ekapaseis iwe ye meta apasa ekapaseis ekayun kapaseis wan mete list era eoton kukamoten sipwari siare po fatet ren periwane kapaseis ika eoton man for ika ika suicide rape ika ramera rape nom lanne rape tongani torong lan nom lanne Rerenem ngerigebi puits me fevirat murat sipwe toroge kapaseis sipwa komatiwats kapong iwe mi amen fat non Paipen pun in miden suicide iwe se esapsideum kiitse vuoraat epyrygruk nge sisäpuerapue epue nom nonnäng sipue epyrygryky pokot amen kesäso ese vuoten even epue pöytörä evuoten pue kiits medicine sipue kyräivet ennet kun sipue kun se fan sipue ayer iwage yryryn suicide ese pung esapue angang mi pung pun suicide eu slow death eu ekue ennuk kesap ni barau pun era nge busin niwiri tiei ua busin niei ua busin agi barau nge wewen ua ugeri betarong got pues usap ni barau ua fen ni barau ai iwe iravet Paipen ekkapasren ejuk ira mä era pugun iwe sepuaror myrkyn iwe kiits noraat epyrykyryky ykykyn iwevetsun kot ykykyn kisäsun kot sisap ifa awewe ika iwa ekiekin ni barau iwa forgiei iwe ewe last second ngewei wor ai wesen niebam iwa ikiatek pwe musoro sisap sidei arregot epwe etiwa arresa pwetiwa iwage mennon ekan mi sokungau awewe
en even arabasien nugun itan Michael. Michael navade eu fanson mi wewen non baguran. Iwe ebu fetan ebu fetan tori ra fanson ebu buchit nubera sakko wes. Iwe ina enugu kota ebu de gitara ebu de jok. Medekan eferi memorin aan uwes is up to an accounted for. Is up to an responsible for. Ebore ikai forgi iwe ebo jok safe. Ika bo iwe ewutsun anwe merit ngeibi etiwarong Jesus non maron. Iwe iei ikaya uwes iwe an förför situen wewen situen responsible ren. Iwe irabet si bueraruk pun ikera met mi war John suicide man non Paiple. Iwe era resenom nang resep nom nang. Iwe irajak era betats. Nubuen garugu got keti warong got non marom iwe kebo safe. Amen. Keserugu keseti warong kesap safe. Amen. Iwe esor met esor. Iwe ira isesirega ma ese gurfat ngoruk ika kese mereveret kaban kokko ika kaban totawan ira Iwe satogari motoria satogari oh masara en kapaseis ng paru era pataramas raera kot a muy tarong meron non efrifan pata arabas rera bukot a muy tarong meron iwe merei ese butarong meron non efrifan pusin setan si bujet severi bukot nubuen egan angangerigich iwe egan tugoregich egan urigich egan ifa eretipetipagich egan ngerigich met ebuor angang non magurats non nerugach sa bujen nafiti sa siwri kit sibusin ese forseri kit sibusin ifa filate sibu taboroburin sibue ifa angangeri iyoge ese busin forseri kit ese forseri kit iyoge wemen wisan ebue kikirati asaben netipong. Setan. Revelation yrigat rue erabue siis ajok ykkytägö fitchifits. Idet kebu sugi rasam. Pun ewe jere bue torong ebue munge pirawarum. Ebue Bible study. Ewe pirawa ira ewe pirawan marau. Kapasen kot. Obu matte du owa Bible study. Iwe kote se butarong mero. Puisin ewe setan narewata keme non paradise ne butan. Iwe ewe setara etirong narewata kea uti ewe fefin bue. Iwe fefin no kuruguran orurewe
ifa arurewira iwe setara tubu. Ira veia iga etorong setan mero veia. Nu buen jok if tup a geyewe feurera a o George. Ira fan son a torong en tibis. Iwe James era fouten tibis mero. Iwe kasamutin ko pan arsigari ngari kitika iau setara fetto meia an epure torong na lewa atake iwa popurete ewa angangen tipisika angangen chofera ewe angangen chofera etoren setan setan afetto meia John sabunwaru ogisin fagmerarira redigitspun setan epobutarit tipis isabraban tipis iwe referation ngomrutiu redigitspun sab pobudaseri fisu fetan sadun kepoe aneri parate ngonmaru parate engon me engon puk si budget cheveri ebe touch tibis ese pukuda seri ferifan esap seri ferifan referees parate sapore gol me ruo kusin fisu ngeri tiu era murina fis maun nang Michael Melin ko chonang ra fiungani we trakon ngeo trakon Melin ko chonang ra par fiunganir yo trakon akuf ngei Melin ko we chonang reception mu ta ra por nom nang yo trakon mi wata kotorutu nukun yo serpeni ti no mi iteni tefon ikasetan a tupu urusan ferifan a kotoruan ferifan I Melin ko chonang. Amen. Iwe setan esap nu pueden nomnang esap wi setan. I Evangelyn. I Evangelyn me wesen awarar me ya Dutch urusen gigiot urusen tipachem nampayo Johnang me nein Johnang medicine. Naman ifa irabota nötske me arvas medicine regan egan orwiser iwera ra nennetiwar ra nennetiu jaguar reception pat nennefta iwera ifa mecheres sot mejeras arbore tup ratur. Iwe Lucifer eidausun. Itan meman Lucifer murin nuperate bismerang. Iwe interi setan adversary devil. Iwe ra maun mekwa jonang uen bwe ifa kuot wajere bwe ebo suwu. Iwe I otubur euna irigat eo jonang. Iwe I rekko jonang ese ortibisir. Geir pa do jokren. Iwe ebore tobeya tipis nonang. Ira erak pat kapaseis. Ebore tobeya tipis nonang. Iwe ina era mystery. Mystery of iniquity. Amen. Morowaron tipis. Ira si puede vero sa iga si se va si marautorian feito iwe sa eisiri. Ma efeito veia tipis. Ira fetarinna. Wewen puku tabenang. Ewe maun. Ika ewe tipis. Tipis. Non ngasagasen Lucifer. Lucifer. Puku tabenye iwe Lucifer afetar feit. So afeidi. A campaign. Rerko jonang. Iwe murin ratur. Ra oturirau. Vame rakuf. Iwe raba rakuf ra oturirau. Iwe
Ir morati 135. But I 135. Ngay tayo po iya. Ngamen, lang iwe fan. Mi parorekan, ifa. Paiple 1 31 John itiwa Jesus. Yoge naman ina esepat fat ngerigich esepat ererigich men non Paiple pun esap miden marawera esap miden marawach nge ai jog nugu ese jog ifa naman planet Earth is the first planet they ever went to. Naman planet Earth. Ira akaiwin planet refisitiri. Iwe ma muttadajak atam naif tupura. Ra ngeri ifa ngeri setan never user ferifan. Ekkoroi menarmasi warangeni. When never user ferifan ngeri setan. Ika fen panfangara wisero meren ko. Panfangara. Ewe ko te awisangarir. Poya mi opra wisang temoni. Iwe wewen ko te se muitarong tipis. Ese pun nu pun si förrida esap år mero. Si förrida på si bevara tori fein najak. Ira bota ewe Tree of Life. Ewan mogut me non paradis moan ferifan. Ewan mogut seri ferifan iwe non pugon barata John agura me nan. Amen. Agura minora. Agura. Ewa ro poni. Iwe non pugon barata ruberu ogisit tori fitu urugati karuare. Iwe ifa ese or tipis, ese or mera, ese or semmen, esa or sokkopaden mingau. Ita hyryryn eputorong. Iwe wewen seni en ewe fefira tupngani o setan iwe la faso na torong sokkopaden. Ira faso. Mero ekkewe medicine sa experience iri gerai awasusen etirong nambojo nge ifa itaiwujen pun nu pun ataba oje feidere nu pun ifa geri atam boje nerajak fanson ekan mo Miren wan jön ire appas. Apasa. Au jön ire memare sor. Pue mikrin me barau sosenning. Mi barau. Iwe wewen pue. Oh ekan jön ira paror me otun pasara. Ira. Iwe pan en ifa sigarera förun naibis. Förun kurukur. Era miden it's abnormalities of the plant. Miden en jön itja kururu förgen. Wow. Iwe seni amu kapan if I mentioning kote se forsini meto se forsini. Se forsini gits. Se forsini gits. Pakit si wapusin firada. Kit si wapusin firada. En nupe ibawe wai. Nupen ua etu wareferu. Iwe ngang even seminarians. Itai sugun ni patere. Iwe ise cheveri and quote turfi ne ise cheveri an winneni. Neti po mam ko po sugun neni o sugun. Iwa ajak me fi ai sugun nge se or. Iwa to iwa ara fi de sugun an sort fi you. Iwe ige meigera iwa abubutare
my experience it ekwe midden 45 ko bara 45 is it tuan mojen ubora fan awires iwe is it batuan mojen rorong afarafan iwe fedar iwa mogud rong tuk mogud sefaru ugei iwe pariwejak ese winneri marawi ese diaperi iwe tori wapusin anne baiben wapusin ifa Kai. Iwakai gari nupori wakai nge apan siwin non marawi. Luporang kande ani Paiple. Iwa neari siwin non marawi iwa apan neari gaor ai mujeri aiti en Paiple. Iwe aor pare ai mujeri aiti ipue wewe en Paiple ipue memoraisiri kan masu non Paiple ajak usurita ke pore jok Paiple. Ese chuan or oos medu apapaiti. Ajak en pukapin. Iwe ira en pukapire e parigirigis pue ira fanson iwe win court. Iwe wen pue ngang apusin firata. Iwe kota awisen. Apusin firata pui pure ngeri warawe ipura ate orong non netipai. Oh. Iwe ngai wapan eki ren menore we tenipi ren ewe fefin. Po Paiple range rechok ifa rekan nenne ewe fefin meo mwa rekuna kote pan kila fefin atabas. Nge iwa keki nge kaiwa fefina ange yewe feni repaute nge kot mi kura. Nge ese iranan firate we iyewe kot mi osis. Ira. Iwe set pan. Kasopotera. An pan ifa an fos ngerian setan koti mi bankura. Imisirei. Nge sabara sabasogiti. Pome pusin. Pusin pusin firata. Ina firata. Epue kids in mesam egan neutregan surabata Ewer nge kot. En stof. Yage kot jog mudigari epue ataba epue kar. Epue kar. Ye ira kora verzennen kot me kids. Moet ngeri kits at sibwe wisewesen turur fase sibwa tufeti sibwe tiferiweta wareri rapes. Ira abo bwe riskiri karabataj nge eratong ese ira bota 1 John 4 ese rabo esab ngantong puera kot itong. Kot itong. Esab togeri an esab tong. Iwe wawan tipisa tolong iwe merapan tolong. Ila yung fanson merapan tolong. Tipis anani James 1. Sipwe anani James wokusin eo. Iwe wokusin eo. Sapun eo. Sapun iraipue. Nebu weka. Sap nebu. Semmoinen kuotaan feetsemän arvasti. Musa tipis sipuevo. Aifa. Ipo pilei tseoksin.
James, kapas færdig den med. Tipis. Ikke med fær. Si bote muni kapasen. Tia tingani fani fan kapas posisa po men pit. Sikesik. Ira nge ifa James menon ewa kang wokesid era pun si satiri cekiru si nubuen ifa söruk tipis iwe arabasero non mero. Oh iwe au patiu. Ira. Mero. Ira. Iwe iga esetueror met ifa iwe jen yeisibwe fasongan metats otubutup iga otubu sibwe jetsaberi bun fisidam non ewe atake nge pobudan fisidam nang nusifer otubu rekewe eko janang aboreti ferifan otubu ewe ifa ewe eben fefin iwage buarada ngon marutiu satu niuridi buarada ngon marutiu Nein. Iwe meta pesa. Era ewa trakon mi wate kotorurikun. Ewa serpeni tilami iteni te fole resetan. Auto bonusen feni fan. Kotoruti wan feni fan. Imenen ko chan lang. Resop chuan mu te arabon nom lang. Ogisit tiujak. Oh, imenen ko chan lang. Paren niuri. Ewa trakon mi wate kotorurikun. Ewa serpeni tilami iteni te fole setan. Auto bonusen chan feni fan. Kotoruti wan feni fan. Imenen ko chan lang. Iwe. Iran eran kukun kabas otubu urusen ferifan. Otubu urusen ferifan. Ifa mi banjak met efis me man. Iwe mi banjak verferi weye. Esabo. Wes. Mi Sopo la to. mi sop. John wogesin ruari doridibu. John John wogesin ruani ngani lemo. Iwe ye meta pesa. Era ewa kapas ewa popun mana. Nge mana awato saram ngani melisin. Ewa saram ati tinan rocopak. Rocopak sabto ngani okufu. Iwe. Ewa saram. Ewa saram. Urusen ferifan mi rocakit. Ewa. Iwe sises ewa saram. Ida bue ikake anjage ngebue iwe jak nerian saram. Nerian sises. Yawe sises vetana ye saram jak. Iwe ewa saram eserugu. Ewa saram serugu. Iwe ida bota mi war arts ni puaking nerit Paiple. Ida bota mi war
Aasni buaking ngaude wewiti Paiple. Pogiden ese saram. Mikiroch. Iwege ewe saram ewe kiroch kich sise wewiti. Ira bota sibwe eto rerekei rewewiti. Eke ra busin nonnam rere saram. Perbau ewe digerigits usure saram. Iwe ifa ekera sibwe jetseberi nubuen sises ewan no reu ferupen. Setan mi buat eto ewan sadri. Ngese eto gese nigirigin ifa ewe mermei mi var för tawat mi eto ge så nigirigin even John. Puida ita ettore puita bjakura. Puita bjakura ta sises nga feri. No nigirigin even John ngana kapasiwe. Amen. Esa pamen. Iwe si pue aneari ruan kordet. Sabun engon meo ogisin engon meruari. Ruan koronit sabun engon meo. Ogisin engon meruari. Engon meruani ye me Apasa. Era sisap meri rene sokun fefer pun setan abusin siuli dapat usuni tange yemen sondangin saram. Iwa. When even John nang saram ira usun nigiriginan buatore sises. Iwe sises asin dari pokiten awan. Pokiten met eto umen narawan. Pun awan epwe batsngeri nigirigin. Resap syfesen. Iwe nubuen akabas ese oron John nang. Pue en namaigi navarantegia aro. Iwe ira setan förri pui ni ira bota ifa ogits sisap egi pun nupo setara popo agerigits iwe sipue kura emen mi ken ukun epwe or förun chawan esabura. Sipue expected epwe wese epwe ben pastor epwe ben bishop epwe wese kom mukura epwe sokobat epwe usun an angel of light. Tipet semenge iwapalikis ifa iwapalikis ekiekuan ewe amo testimony kwe en kabup tame niani Paiple kabup tame papate kabup tame weweti kabup tame ifa esinna kan esap mason Paiple ika nge apol no ngeri ewe fanson sises alon no feniwepel iwe sineri setan renan kapas pokiten nigirikin emen soneng ngan kapas esapan kapas emen soneng iwe meorekeweru kapas sises etok periwani ano setan kapoe ewirana ke fen pinawa iwe rapoe Paiple Apasa iwe sises kot nge etok pal kot risini Paiple ira etok pusin quotiri pusin oron pokiten ewojen pu en magang sipupari usun sipupan iwe usun ats quotiri sisap ikapun atorikit sasat sisap ita faceiri usa rationalize sipue jok you that Bible sa forcing it ira ha when oron Bible
Wow. Met gits mi chachabri ira wata sibabu raisi di Paiple pun non tutorari oru usun sapun oru nibu oru iwage commanded it's a commandment sibabu raisi iwe irawe wen sibabu raisi pasibotori mitiri en setan Ewa. epwe apasato met ekin iogasa ngedi oron pukopin. Iwe pokiten me or pare o kapaseis reram ka wetera. Era pata paipera sokkofesen nge etto me ya ei paiper sikaren ekeniani. Iwe ngami tjokan parrogewe rekarra ifa dark nanewe fanson dark ages ika fanson me te rekan era dark ages fanson me. Ja, dark. Ese or sara me se or me. Mi or ngama mi nabugedi dark. Ejak chor roch iwe ekan förförun Met paiper abesa iwe se ika. Ejak kefingeri ifa mi or John way kabas. Ese judge mi or John orugorug ngeri kabas. Mi or John ban fidigogo ngeri kabas. Ese jak mero mi jak. En kot kapas ese toni pues. Epo mero. Oh. Iwe non ifa era kugur era ifa era aron ifa sabaron nge kugur non ewe 2 Corinthians 11:14 sadiri tawan 13 Iwe ra puneke mwen ir sokkune miitofena taranga miotuputu prasiuni rabra perusuni tange ir wasosenen kot sokkune. Iwira but usun nge ir maiwira Usun sok met setanapas aferi. ir rebo fouten nikirigat niberibet iwe awer epwe Kapaseni ngani ko. Ika kapasen namera metekia. kapasen namantekia when madu sapon fisu wokisin sesirewi karruabeo nge erarigitspuen ifa erarigitspuen repoe uari en repoe ifa bringeth good fruits. Wokisin engon mono, you shall know them by their fruits. Mi oposinen iren minne rafer. Ekwe i rafel fer sapuani uen kurukur ngekwe latane re sapuani uen apen. Iwe rapota en ifa era rabas ebobo nikirigat nge metuan ebokora. Wewen mete apesa ese masingerien. Ese masingerien Bible. Metan sise siwe. Nubuen esa masingerien Bible nubuen ebwe aridigerien Bible. Iwe ira ese nge nubuen ese masingerien Bible nga chose ari Fiji asi wiri. Iwe ira gerenkot. Amen. Iwe non
så det en karatia ngeri waru. Karatia eu Ngeri waru. sapun ngeri okisin waru. Iwe ye me Apasa. Ngai ka mo po fen I ka emen sonang e pa farfarang ni kemi eu porosen mena mi sokko sen eu wa fena farfarang ni kemi I e po ni mama. Iga ai a farfarang ni kemi met ewe ai wa En yo kapas en pon. Erani irko arvaspun iga irra farfan ngevi mi clash mi fan ngeri oror memman iwe esepung Pon mo ngefen pon ra ko sonang. pan pachorong esap ida upung we wen po metra fetan fan ida metapung metra fetan fan non ekwe fanson iwe ida bota mei fakun uche at sibwe chosari fiji oron Paiple no buen ruberekan John McPaiple kan puk no buen kan puk rasap non nefegen bwe wen nge rese de biofegen porejak pari da usun überwetchen got usuran got moje sibwe wiri ewe touch me if I said different ago when ebwe iga simak on en men nge makeyom ebwe if I confession me make puren geuri en men ngang katone atorage iwe da bota ebwe nge Paiben ejok pari geri gitspun kan John McNon Mackay Paiben rese yufegen re tibe ofegen gere pari geri gits usun eu site Me usun tek kan ifa kan Matthew Mark me titik meren Matthew me titik meren John nge po me ina metna ka fata we when emergency we worry watch men me non ne begin with the man ne begin medicine you know we when if ese korafagan you sudden and neri Ephesians oru on maru Ephesians Ephesus fite oru 6 yangon maru iwe ye me tapan Apasa punsisap maun ngani futuk metsa ngesia maun ngani ko anu rotsepak mi non feneng ngani ko anu samon ngani ko anu sor pon ngani ko nguni ngau mine mene arabasane fenifan mi rotsepak ja met eboi faida en ioge fite verekan ekan enu wanre iwe erabun sisap fiu geri any sor ngeri flesh and blood sise fiu geri flesh and blood irabota osugusug ngeri family esap meden flesh and blood pun ke osugusug ngeri ewe yewe beriron osugusug ngeri sewom osugusug ngeri rom ke se osugusug ngeri sewom wirom
kefen osukusuk ngani yoe. Ira potasi bujok titigore got e ware sigisredeke. Amen tipatsem. Pa fentongani e pue efiseta usukosuk ikan. Ja, ususen. Patongani ferita usukosuk ikan. Ke ifa negeribun en fituyerum. Ngei a 5000. Fite, se me afen. Ipuerage afen. Ifa sotingi apa. Ira pota wese Tipatsem. Experience tipatsem one ifa non-Bible one was so serigit iwe ngekaiwen epwe mitigit. Ewa. Iwe was. Pue mieto Paipen e Apasa pue e tukfen non nompreen koota. Pue jaamen pan watte wisan me donneen. Asetsekin John. Wow. Rittiri Isaiah on maruari. Iwe si Iei pure enneani Isaiah sopun ruani. On maruari. Ngon me ruani o kusin. Sipue ngon maruika. Ka fokkun turuti senirang. Ina. Iyen? Ngeni fite. Bara ngon maruari jok. Ke 14 iwe. Ipu enneani ie me taapasa. Ka fokkun turuti senirang en fyren. Nön mannen ren. Ka turuti waan funifaan o tata kisnepun. En ewemi ettekö sanati muiwe meram. Ka kieki lanneti pom. Ipo fetterään onnomu äiväneiden maatun king asenekko fyyn koot. Ipo maatti waan otsukun muit mi fokkun toau. Annom periefen ennefen. Annom. North. Ewa. Wewen po asetan nerin kotu. Iwe iraan mochen. Pue wisuisen austeri kot pue kikkirau kot. Ie pue maatuan nerin maatuan. Wewen era ka fokkun turtyseninään en fyren. Pue ira wewen Lucifer. The morning star. Iwe ira ifa ira met edenneti wan yuga Ai businen ngani. businen nagriga Iwa o rekekin lam tekia. iwe certain isikien riovaru Isikien 28 okusin. sibupan puputaseri ngon maru ngon merigat ngon tori ngon maru apu ngon moru Iwe ie meta apasa. Noina ramas ko potieta tokkörin köty usun feyangawane wa kingen tairos. Iwe ko po yreni po ye anoi ngangawe samon mi rabrab. Melam ene mena ramas mi wasosen murinne. Kaapan uren tipetsem o wasosen manawet. Kannomlan etene wa tennipin koot. Kaafot ngeni sokkopaatin fää miautsie iter Karlenian topas taspis krisoleit peril onkis safia karpukel me emerald. Miwo ram fot seni kol. Raffer fääni tomlan ewerään kota feruk. Kakkepit poko kopoe emen serop chantumun. Poiwa wisaak ngeni. Kannamuan ewotsukun koot miipin ofetelnein faa mi meriwariu. Kaososen pung loran feffersen ewerään kota feruk. Tori ewerään ka fefferingaunnan. Renwatteen amangangen ameme ka uren fefferin muanius o turulongnon tipis. Yepopun iwa
aturo ko tu seni wan e watukun kot usune men chantipis. Iwa apal asugura seni deni ne kofa mi meriwariu. En cherop chan tumun. But we get it on with you. Ka nam tekia o lanelu kon pokuten am mayanet. Ka apal alabotang am tipetsen pokuten wattelan ningom. Ie minne wa aturukura wan pul o poerala am feyanga ngani kokking poroponen nengonuk. Rencha mungunam tipis pan renam otuptupli ame ka turun fasai taruna fase am ko imipin. Ie minne wa kueu ekke lan telini mom o kanala. Iwa udik ngani falangen ekke wan pun fan misen chakwami nenengonok. Chan ekko mui mensin miside krameri reum poketen. Enu okusun sapoilium pun kosap tiwan namre felfelajek. Amen. En kot kapas nge ie kapas fani tanane okusin. Kapas fani setan. Ida kepue pi tragedy Evan King. Ionge ek fast pekin on king. When usunge sitru a kapas. Ewer. Iwe atak minit malulusunne te kirak alabratori ne kirak. Iwe kokeri kiti kafen komento anat Facebook live kami or ifa am kapaseis non Paiple. Iwe rapue ifa amen niguts. Sedan even being even most beautiful. Fide feweko fau martitin niga. Iwe apan ifa apan urusen marriage. Iwe sibuan ifa uri pun neuan ebuan neuat. Mi usun ngawi ebue eurot iugafen fiturot. Usun ekko speaker rakat atsasiri ekko mic. Iwe menenakera. Ina. Tongani ebue fite ngingin. Ira wewen etogeri ebue siuri Millennium Music. Ira bota part ren en setan maun music. Iwe apan feito pan en ning. Pan usun ngeita ifa. Mi angets non sokopaten. Sokopaten metas medicine. Pun discovery nampayo. Ewer. Nampayo chana. Wow. Nampayo chana. Iwe Colossians 1:13. Gracias, sapon. 13? Eu ngani. Eri. Ngat. Iwe ye meta pesaira. Ang sakit seni fan nemnen rotepak o tora nga kitslon muin no mi atingiteng. Iwe. Yen met nupen sibusineri setan. Sibusineri nigerigen. Sibusineri oron. We shall know them by their fruits. Nupen sibusineri met Apasa. Ewe namaigi seri en pugapin. Iwe sibure kurakara medisin sa togeri sibue pusin firata at sisap tuen taboraburi setan ngesibure taboraburin kot sibure siuri at course sibure ayer sibure U-turn pure en U-turn dupuen si U-turn iwe si fetan ngeri ferifan sa U-turn sa fetan ngeri kot. Irausun en U-turn. Iwe saigori on
referation yrigat Puerete yrigat iligat rue nie meta apasa. Puerete iligat sopun rue. Iwe ie meta apasa. Era nengeni iwa yukin asam ofitifit. Remene porong ne maliye o suki ewa asam ipotolong ren o mga ren. Ngei epo mga rei. Arre even suki even pue even ifa Etiwarong sises. etiwarong sises non netipan iwe dai pura suki iwe atorong sises atorong ren munga pidoa i me sises rapore munga fagen pidoa. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and opens the door, arre even erong marian. Arre even erong marian ira busuki era sam iwe pusin sises a torong a matiuren iwe rapore mo fagen iwe. I will sup with him, and he with me. Ipure moga ren piroa. Epo moga rei. Ma Mete sisese fosun. efan. Ina era pue wewen nge ifa etsokukyta efitifit pen asamen ika netipat nge eran monge meteran eran monge fosun nuososen monge ika En piroan marau. En piroan marau. Epo torong epo monge en piroan marau. Repo Bible study merarvas. Repo vahtiu epo rit en Bible en arvase epo rittirien Bible nge sises okosuguna. Okosuguna. Iwe kiriso fue a torri next time avoite me peru ekwe ru question avoite kefen puan mior egis met ke feyachiri seri AJ Bible study. Iwe sayatek kirisoko tren ekwe amko kapasiwatingor wisen a feu ngien ke wisen pusen amora la netiben emen tingor na the sises a feu titson 50 kemensin na the sises amen. Amen. Iwe kirisotapui ratori netkirak siprepatou seni AJ Facebook live. Kesewoten pan tunin nesoren kurak tiurisa sor ngani kurak engorera tsoe morning devotion. You're listening to KICH 6:30 AM Agania, Guam.